hari Miss Burundi nibaza ko tugiye kuvugana ku bintu nyamukuru byo kuri finale kuko iyi ni finale itandukanye n'andi ma finale twagiye turabona voilà dukora nk'umukobwa umwe n'abandi babiri nuvuga ko premier dauphine na deuxième dauphine ariko na Miss Popularity yes kandi ni nyuma tumaze kubona ko harimo yashoye kuvamwo kubera ko icyo kintu baraciyumviriye ko nibaza ko bazokitubwira mu nyuma after party les organisateurs bigende neza cyane aba organisateurs ba Miss Burundi please tegura after party kandi yes, how are you guys? Nizere ko mumeze neza kabisa ku mpande zine z'isi, nizera ko mumeze neza. My name is Pastor Nahiman, this is Wild Vision TV, making sure ko amaze kubukora sabone cyangwa subscribe. Ndaramutse abantu bose ari mu gisagara cya Bujumbura hagati mu gihugu East Africa, Rwanda, Kenya, Nairobi. Guys, how are you? Mungundire ndamutse aba diaspora bacu bari USA, abari muri Canada, abari Europe, abari Australia, abo bose mu nkundire ndabagwe munda. Uyu munsi ntabwo tuza kuba duteba, mwamaze kumubona kuri kamera numwe mwari mukumbuye ivyo byo ndabizi, ni Alvin Design. Nanje uyu munsi nibereye behind kabisa, ibintu ubona ko biba bimeze neza. Mu nkundire twakira Alvin Design. Ubu nta kumwitwa Arve gusa, yamaze kwigarika, yihesha icyubahiro, yihesha urwego rwiwe kuri design kabisa. Iyo titre arayikwiye. Ndakuramutsa cyane nongera ndakwakira Mr. Alvin Design. Yes, urakoze cyane kunyakira, urakoze kumikaze. Nabwiye ngo bagende buhoro hano haranyerera. Uyu munsi turi muri summer ariko mugende buhoro hano haranyerera guys. Yes. Nkundira uramutse abantu ariko yadukurikira. Twakira kuri televiziyo za Wild Vision TV. Urabona ko ibintu biri ku rundi rwego. Twagarutse kandi igihe kinini ya kabisa taboneka kuri screen. Mugabo turi ngaha dufite ibintu byinshi cyane tugomba kuvugana, ariko hanini ya uraza kutubwira ubwene ko yadukurikirana. Genda bakumbuye, ndabaramukije abari mu Burundi, abari hanze, abari ntumbaze ahantu hose kabisa. Tubakunda cyane, tubaramutsa cyane kandi tubaye karibu na kaze mudukurikirane, muze kumara ino emission muraza kumenya byinshi mutari musanzwe muzi. Merci. Abatarakora sabone mufate akanya k'imisegonda 2 manze mukande sabone, ariko kandi biremere kuba wose ga commentaire ingene uriko urakurikirana cyangwa ubona ingene turiko turabitunganya nka Wild Vision TV. Twadukeneye commentaire zanyu. Uyu munsi twamaze kuba twigarika, turavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mwiyisama hari ibiteramo byinshi, ariko turinjira cyane kuri Miss Burundi grand finale ya Miss Burundi. Ubona yamaze kuba yungururizwa n'ikibanza, iva kuri Place de l'Independance iza kuba ihindurirwa ikibanza. Alvin Dumva yamaze kwitubwira ko hari Miss Burundi. Nibaza ko tugiye kuvugana ku bintu nyamukuru byo kuri finale kuko iyi ni finale itandukanye n'andi ma finale twagiye turabona. Voilà. Ngire ko mvuga ku kintu yaramaze gushikiriza cy'ikibanza, nibaza ko tutakubivugana byaguye cyane. Ngabona ndakubwira yuko Miss Burundi ni kuri uyu wa gatanu igihe cy'isaha 11 zuzuye neza cyane. Tuvuze kuri wa gatanu mumve kari le 25 juillet itariki 25 zo kwindwi ngaha mu gisagara cya Bujumbura, aho tugiye kuba dutora umwigeme mwiza yahize abandi bamwambike couronne, aho muzobana ibigiye bitandukanye kuri uyu wa gatanu. Ariko nituza kuba tugaruka muri demi finale ngene byagenze. Uyu munsi turinjira cyane muri Miss Burundi. Muri Miss Burundi ubona dusigajemo abakobwa bangaye Alve? Dusigajemo abakobwa 15. Tugiye gukora nk'umukobwa umwe n'abandi babiri. Nuvuga ko premier dauphine na deuxième dauphine ariko na Miss Popularity. Yes. Kandi ni nyuma tumaze kubona ko harimo yashoye kuvamwo kubera ko ni kibazo cy'amagara yiwe bitakunze kabandanye. Byaravuze ko amagara yiwe. Nka team ya Miss Burundi icyo ni ikintu gisanzwe cyane, baragitoreye inyishu. Abakobwa barakwiye ni 15, isangwe ni kwa gatanu. Icyo bimeze gute? Naho rero dushaka kuba tugera, ubona ko ni igiteramo cyagutse kabisa. Igiteramo ubona ko haje n'abastare bamaze kuba batwereka abastare bagiye kuba bagaragara muri icyo giteramo. Ni ikintu abantu benshi bagumye basaba cyane bareklama. Ubona ko n'abari muri team bavuze ati reka natwe dukora ikintu kitari cyitezwe muri finale. Twagiye tubona ama demi finale batuzanye abantu bagira amakaraoke
abantu benshi bakidoga mugabo nibaza ko ahaniniya ni bibanana n'ukuntu babiteguye ngo nka finale nyine amari finale iba iri ku rundi rwego nibaza ko barashoboye kutuzanira abastar novuga ko umwe ari mu bantu bafise nubwamwe no minsi bafise hit bafise ibikorwa byinshi bakunda cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu ubona so ni Dramati bamenye ku ndirimbo zigiye zitandukanye twavuga ko n'umwamikazi w'abana my hit kandi nka Dramati muri kijya kibanza ni ikintu numva ko kigiye kuzana success kuri rya evenema vraiment twame twumva ko anti ya Dramati na Sadbi tukeneye kubonamo umuntu twari twabivutse nabyo banakoze rero navuga yuko kuri finale umuntu atazoba ari hajyanye vraiment zohomba ari ikintu kimwe bamaze kuba banakora bimura ikibanza bagikora mu kibanza kimwe bashya mu kindi kibanza bijya bintu ubibona mu yeshusho by'ikintu mbona nuko mu bisanzwe iyi evenema izuba ari ku rundi rwego icoco kijya kibanza nibaza ko twariyumviriye cyane ku kintu cy'imvura kimwe twavuga ubushize nibaza ko bagikoreye ko cyane kubera ko hajya ahantu muri Place d'Independance imvura ashaka ugasanga ntibarutswe nubaka amatante ibiki n'ibiki kandi n'ikibanza si kininiya cyane urabye nka evenema nka Miss Burundi ukuntu iteguye kuri finale hashaka kuza abantu benshi ivyo tubyitege bashatse kugira ngo ikibanza kibe kinini ntagire umuntu azobura ahantu donc ahagarara abashaka kujya muri VIP bicare neza abazaja hajya hasanzwe bicara ahantu heza hagutse ku buryo urabona ko ikibanza bimuriyemwo kuri Secret Peak ugira ko nyene babwira ni Secret Peak iri ngaha hepfo ya Source du Nil nibaza yuko abantu benshi barahazi kuvuga ko uri mu modoka uri muri centre ville uri mu modoka umanukana ugafata bisi yawe canke imodoka yawe ukamanukana kwa Ndadaye juste urenze kuri ihera voilà hari ama autoroute ni en face ya Asiatique ariko kuri côté ya Buyenzi n'ahantu ku bantu batahazi urumva yuko rero ni haruguru y'ahantu banatungira indogoba kwa ni hajya nyene rero urumva ko ni kibanza kinini yagishaka kwakira abantu benshi kandi na podium twarabanye ni bafite podium zinini man nibaza ko ajya kuri Place d'Independance yari ku ya stage yari kwakwiye byari kutugora nibaza yuko rero ari mu bintu byatumye bahindura ikibanza nico kirimwo ariko dushimire kandi bari muri team ni ibintu bahinduye kare baza gutanga amafishi ku bantu kugira ngo bashake ko n'ikibanza cyahindutse rero ni vendredi Secret Peak à 17h nibaza yuko abatumire bazaba bahari twavuze nka Dramati hazaba hariho amagaba troupe amagaba hazaba hariho Andi Mwage tuzi cyane kuri karaoke DJ Pole umusaza guys DJ Pole kuva muri Crystal hazaba ari hajya amatwansi mirongo arashobora kugira bya urumva ko ibintu biri ku rundi rwego oya ikintu kimwe nizera yuko abantu bateguye no evenema bararavye ko abantu ikintu bari banyotewe cyane ikintu bari banyotewe performance apari abajya bakobwa bazoza guhigana performance izobera hajya ni ikintu cyatuze cyane kugira ngo abantu baryoherwe uretse ko nosaba ko duhana after party kuko ajya amasaha baza ko ego brema aka kantu icyo kintu baraciyumviriye ko nibaza ko bazokitubwira mu nyuma after party les organisateurs bigende neza cyane aba organisateurs ba Miss Burundi please tegura after party kandi nubwo yobera hajya nyene ariko ikaba cyo bitwa after party ariko aruvereka tugende ubuke twinjira cyane mwajya abakobwa 15 we wabonye performance yabo haba mu majonjora uja hagati mu gihugu muri encado finale demi finale no waruri dusigaranyemwo abakobwa 15 bajya abakobwa commentaire ubavuga ko naba niyi bo ikintu cyambere nuko bajya bose bagiye barahigana guhera kuri Gitega gushika Ingozi babona ko nabantu bateguwe neza mu mutwe uretse kuri koti ya competition nabantu ubwabo bari hamwe bakundana ngiye kuraba na evenema ziheze usanga bari kumwe hari inyuma backstage bahoberana felicitation nawe wihangane apari ibyo nyine abantu ubona ko bari mu bintu bateguwe neza rero je nibaza yuko kuri koti yanje ko nababonye nabigeme vraiment ubona ko bari kubara kompeta muri mu bintu bumva kandi bahawe mwinyigisho kandi nabigeme beza ariko bose ni beza mbwa hazobamwe umwe abaserukira rero nibaza yuko byinshi tuzobibonera kuri finale kuko finale yamari finale nibaza ko uwashaka kuba mwiza muri demi finale mbwa kuri finale kaza ubundi yatukwi kukurusha rero nibaza yuko icyo honye sino kivuga ko cyane tukirekeye bari muri jiri
ariko kandi unkundire dushimire abantu bari muri organisation ya Miss Burundi ubona ko nabigeme bacu babagerageza kubatembereza mu makampani akomakomeye ntashatse kuvuga kubera iki nta promotion twabagirira ariko mu vyumve neza ahantu mu batembereza twe amafoto turayabona tubashimire cyane ariko kandi ndasaba mugerageze mu bugurura marien abazotogwa batogwe abatazotogwa babashe guhabwa akazi kagiye gatandukanye mbese n'amaimage yabo ashobore kubakoreshwa muri ka ya publicity nibaza ko ibyo honye bari muri team barabasanzwe babikorera ko cyane kuko urumva ko bige ntiberera hajya bagana bigeme bazokoma bariko baraserukira ama entreprise cyangwa ama company amwe agiye atandukanye ubona ko aba partnership ba Miss Burundi niwe koragenda baha inyigisho bano bigeme ahagiye hatandukanye rero nibaza yuko ibyo honye bizokogwa kubera ko n'ibyabaye bushize bagiye barakoresha ku mapancarte twarabibonye nka CRDB gafata Miss Burundi ikamumanika ikagira iki nibaza ko ibyo honye ni ibintu bisanzwe biri mu maproje yabo najya amansi bizagiye atandukanye rero nibaza yuko haniniya nukubwira abantu kwanza kumenya yuko iyi Miss Burundi ya 2025 nukuri umuntu atarika arayita bareka arahomba cyane je nibaza yuko iyi finale ego sebe hazariho live mugabo live yene yamare live ishikya mu kibanza biga live ni abantu baba tari hafi ariko umuntu uri mu gisagara cya Bujumbura umuntu uri hagati mu gihugu umuntu uri mu bino bihugu biri limitrof ibi bihugu biri nga hafi reka tugutumire bamaze kubona tugiye kuba tubona n'abashitsi bagiye batandukanye harimo na Miss wa Tanzania Miss wo mu Bugande Miss Uganda bose bazabari nga urumva yuko ni ibintu biri ku rundi rwego bamaze ko baduha n'umu MC tumenyereye cyane muri comedy ariwe Michael Sengaza bamuzi cyane mu bintu bya comedy yaba mu gihugu muri East Africa yanabaye international Michael Sengaza zo bari hajya atarukwe musinga gusa ariko kandi mujya zasho zo gutwenga Alvin unkundire tuganire ku kintu cyo kumva ko ababigeme tuza neza tubashira neza mwari no higanwa neza ikintu wo babwira kugira ngo batwigaragarize vy'ukuri ko Amerita kijya kibanza haba mu bibazo bazishura akajambo kamwe bavuga ko naka je nibaza yuko abo bigeme tutagiye kure nta muntu ari muri competition tazi cyamujanye muri competition twemeza kwanza kugira niba kwamika rujya rugori uzobwa ati nuzo bayaje haje akazo bikurikana kuri live kagati ego se bijya muntu kweye nta byo guhengama byabayemwo urumva yarabikwiye so rero batwereka ibintu nyene bimeze neza bateguye neza haba mu gutambuka haba mu bibazo haba mu biki ma projet yabo nibaza yuko bekora bikorera ko vraiment azari ibintu bimeze neza cyane yes mu kurangiza reka tuganire ku kijanye n'ingene irino higanwa riba ritungana kuri finale yaho ubona haba hatangwa imodoka ku mwigeme wa Miss Burundi ariko uzubona icyo kintu kitaravugwa cyane sinzi we icyo kintu kibona gute cyane we icyo kivuga ko gute bo nibaza yuko ibyo honye tuzibimenya babitubimenyesheje abari muri team ya Miss Burundi mugabo hari nibaza ko uko biri kose ari ngendesho cyangwa ikindi kintu tuzobimenya kandi nibaza yuko si ikintu gito kuko iyi evenement nini ni evenement y'igihugu nibaza yuko ibyabaye byoza ari byiza kurusha yes mu kurangiza twibutsa abantu ko amatike yamaze kuba atangura kugurishwa ahantu hagiye hatandukanye ubabwira ibiciro abari kwadukurikirana bashe kumenya ibiciro my friend muje kuri page zacu mwandike World Vision TV haba kuri Instagram na Facebook mwandike World Vision TV mwashe kuba mubona ivyo biciro ariko ni n'ibiciro ushobora kuba aho uri hose ushobora kugura itike yiwawe mu gisagara cya Bujumbura haba kugaharawe marimante sagiye atandukanye ariko kandi hariho na nimero ushobora kuba ukora reservation ukariha itike yiwawe ariko kandi mu kugaruka hari amatebo y'abantu bari VIP amatable y'abantu bari VIP abantu basobanura twamye tuvugana n'abantu bari mu Faransa bagiye kuba bafata urugendo ku bwa Miss Burundi bagiye kuba bibereye bariho benshi bibereye mu Faransa hariho n'abonzi bari muri Canada bagiye gutangura urugendo ejo message zikanga kuri zitanga bagiye gutangura urugendo ejo amatike batubwire ko gute umva hari ibihuha byinshi mugabo amatike adandazwa harazwe nta tike igira kopi
mu kwinjira no kugusikana hama ugatwaga mu kibanza cyawe. Yes. Ariko kandi mbwira abantu bariko badukurikirana neza na neza le 25 juillet kuri uyu wa gatanu turinjira muri weekend tuviva Miss Burundi batwereka ubwiza bw'igihugu. Alvin ndagushimira cyane Alvin. Nandi ndagushimiye cyane, ndashimiye abakunzi ba World Vision TV, ndagushimiye nawe kumpa umwanya kuri televiziyo ya World Vision TV. Nshimire kandi n'abantu badukurikirana kandi nshimire n'abantu bagiye kuzoza mu giteramo cya Miss Burundi 2025. Guys, ndabasabye ntimuzosibe mbere kubera ko ni ibintu bizabiri ku rundi rwego ruteye ubwoba. Dramatic kuri stage akuririmbira Samborera, dramatic kuri stage akuririmbira ku nshuro ya mbere wibuke ko iyo ndirimbo yayisohoye ari muri Ero akuririmbira ba Miss Buru abana muze mwigaragaze ibintu biri ku rundi rwego kujyanye na performance ya Dramatic vraiment iyi show muntu utaragura itike gushika uno mwanya urashobora kuba bibaza ko niyo event mitanguriye sama navuga ko ije ariko mu kurangiza Alvin nawe winjize mu rwego yuko tugiye kuba twinjira muri Haridongozi ariko nawe amaze kuba wigaragaza wikubitira igiciro cyawe ugikubita hasi ku bantu bashaka gukoresha ama design amaflyer amabana abantu bandi ndabazi turazinanye abanje ndabazi niyo mpamvu ibintu byanye nyene ariko muntu uri kuradukurikirana ufite ama design ufite ama company ufise kumva ukoresha flyer ishobora kuba yogaragara muri Haridongozi umwegero uyu muhungu please tubafitiye nuze promotion promotion yamaze kuba ibiciro byo yabihananuye yaze ko guhera mu 8 bizaba nyine byasuye kwa kuri kwa kundi oya ivyo byo barabyumva kuronka commande haramaze kudukoresha ko naza ko bazotanga kubisora mu ndwiza mugabo nubabwire yuko abifuza ko dukorana hariho regix hari avant ndagushimira cyane Alvin dukoranye neza ariko kandi shimira abantu bariko baradukurikirana guys thank you so much. Iyi ni debate tuzogenda tugaruka ko iyi ndwi yose nta yindi show dushaka kuvuga eske umwigeme wacu Miss Burundi 2025 azohabwa imodoka cyangwa azohabwa iki ese imodoka azohabwa ni marque iyi tuzogaruka tuvuga ati ese muri abo bigeme vyukuri Miss Burundi 2025 agiye kwa yitwara gute abigeme batazoshobora kuba batogwa muri Miss Burundi ese bobo suite yabo imeze gute tuzogaruka cyane tugaragaza nabo bigeme amafoto yacu kuma page yacu ya Facebook na Instagram aho muzoza muribonera ibyiza vyabo ndabakengurukiye cyane aho iwacu nakagaruka ariko mwumve kiyindwe tugiye kuba tunoganza iyi deba ndabashimira cyane abigeme bari muri Miss Burundi 2025 ndababwira courage ariko namwe mushaka kuzigaragaza mwayi Miss Burundi tuvuga abazoba baje kuyiraba vis-a-vis apana babande baba bari kure murahawe ikaze amatikari kagurishwa ahagiye hatandukanye haba mu marimantas agiye hatandukanye ariko kandi hariho ni nimero yamaze kubisohoka mu gihe ushaka gukoresha reservation y'amatike yiwawe hari amatebo hari ibibanza bigiye bitandukanye ma VIP ariko kandi twiteguriye kujya show after show gumana natwe rero umekinga ko amaze kubukora sabone. Thank you very much and God bless you.